show ama bia etimi akoye e de ma mo amopa wo mo fuma ni chim e endpoint to me party clinic be ma so a waba da bridge be ma de bo ani ayemfa be ma wa 3 seconds me pa chopa ukọ endpoint to me party clinic Dr. Dubuaten ene Dr. Kwaten be hwewo na bibia etimi akoye e de ama wo kronma bo hia wa santimantamo na nkran ya social signboard I was Pinterest Road and so we butu ho. The number is in our frame, which is 0244 867 0244 867 and 0274 234 321. 0274-234-321. Now only endpoint for abo enkomo. Haji special local food. Eduane papa nyina fi ya no pay. Wo ma eduane di ye prepra montin so wie pe. Ye bedidi. Eduane a yekodi no haji special local food. Eduane papa nyina fi no. E ho ne ye kwa kodidi no. Mesra pa se opa eduane papa ni apomdin wom ni a enye spices masa bia wo de natural and wo de ye eduane na. Eye endpoint to me particular eye haji special local food. Na wo ye ma show. Bibia ka ho bi na bibia totoboko. Haji special local food so do ha eduane no se na open bia no obe ne kama e de ma me se wo kwa no akwa ka kese se haji me de me pedi sei se na open no de bia se customer na ope e na meye and until do ye hacho atomic kwan so ya transition chen ho no obitu wo kama ya wo ye adwuma pa e de asombo manfo no nwotwe pepepe no wahyase enwumere no nwotwe mpa mu na wapon and until kan ho se wo pese ye de eduane bro delivery no e ya no afren wo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 0594 797215 na oni ya bonko na fi wanu mukasa na cha menu awata nsuo ni bi aguso na akoye pa de amawo sanse nsuo a yade bi anim nsuo a wo hawo bi ani akire no eye kasa na cha menu awata dwumade bi awudi wo hia nsuo no eye anu aye ne kasa na cha menu awata ebebo pa wona monten so open nsuo sa she bottle na se dispenser na open bi de si wakache a kasa na cha menu awata ensu papa no nie won be ne kama e de amawo baby a wo unya ya nka betu bi aton nenso okwan ne wapa wintimi mankran anase wintimi ma yaso ye wo taifa back hospital na chi ya wintimi ma frɛ yen wo 0206 469 430 0206 469 430 na oni ye abonkomo afi opesa woni so mpa bonkomo opesa e bo adwaton de honda wuro de ma announcement bi fi no announcement as media bia pesa wo honda wuro bia na pesa de fa so mpa so no me pa cho hwe se hu hia se wo sa atena ka mo na obetu ka ase fuel sande aba na ba o da bi e kwan wadodo ye tenten processes no eno nti fra yen na de ni ye monkomo client service number no 0531 886 216 0531 886 216 unya fra SMS WhatsApp voice note na be no WhatsApp Telegram se call na nkasa na obaye ni nyina o de faso ayensa beka na nkomo bi e wa kire no ye ni wadi ne kama pa wo madawro ma no ma so yasene ma e de Ghana Today dwumadie no bro me din di odoma nkoma chiame Obrempong na kwaku ampoma abna bedu ade pa kofi Abakay for short o ha sanso na Esquire Adwoa Asare enso ewa ha busianfo moko aba emoache ya kwaku na ma pumbo ko de ma body adom ani ahwe hoye and then so yesi monteno so and then say mo bedwan ni ana amadi kan akomodi aba ameshase mfra Adwoa ho ye de ne ye ne woden ma ye de ne ye ne woden mo ha no enti of course I mean enye den ese ka ho asem enti ye kwani ye ko cheke se de ne me kwani ye information na breative se na pay me bayi me do do me hono na mehu se crossing ho mehu se gan easy fo no assembly fo no de maame fo bi ne papa fo bi aba ho mo hye yi ni reflectors ni and wo mo kita wheelbarrows ne praye ne niema hudu bebrebi wo mo dinache se wo ma hyase anesa enti enene de the whole town the whole country owie besie ye nyina ye siesie kurum ye prapra se de omampani direct ye ne se de be ye betimi ama enkran atie na ahanso atimi adaho enti ye behwe na ebre semu no ye ne ya ma ne bofo ahudu ne di nkomo na ya hwe se de nyoma sife konti no pe de mi be na o ma hyase dada omo ka se ombe tutu shops mu but I've not seen anything like that. It's I don't know. And I get the phone into Wokrum. It's meaning so omo ba bedi dwawu. So omo train na one ne ba na oma toa
business ne so nti ro mu gu kuro mu dia ndi abana na so kwaku unse media mi wia no pɛ yi a mekofi nti mi wia ba bia na adwo aka se odu crossing ho ba besi market ho no mi wia mefa ho na makwa kohwe ni enso ya hwede ebetimi ya de aboa o my Ghana na kwaku adwo se ebi ma biebi wo mo shops eno ameti asembi dia hia na ebi mu expect se nke beka se ene ye declare day ni holiday anka school fu nko school anka ba adwuma ye fu nko bi anko school obi anko adwuma na anka wo mo nso omo ye omo anka sanyuma no omo nso ate wo mo ase na anko omo nso anye de anko enso na sema na obi kan se aba adwuma ye fo eko mo nso omo de omo nko ye adwuma ne ye de ye nko ye adwuma na enti na kire se we kwode ye ne me nso meye dey meko enti na bi ase no but I think also na make say meti say yesi aban adwuma ye fo no obo nko adwuma because say eye adwuma ne ye koye a hwan ne ye de wo mo koye you get it ain't you know because the parliament cry almost said no money sitting because yeah it was part of a you know and me na menhu ni my friend so mo koye I'll confirm this ain't you know said ya abe kan no say ka se obi nko no obi nko a we work say obi ya ban adwuma ni nti teacher ni no wonko school wonko kira de nurse ni wonko ayaresa bia nko hwe omanfo public sector for ministries no mo keka obi anko adwuma na de ono ye na adwuma na ono de onko I don't know but I will confirm say because me meti say yes public sector workers no omo nko adwuma okay well some person aba me wo chronicle wa ha as usual na we say yenkan Exodus 20:16 na minim ne ekita mutesi ya adwa ene abana okay daily guide as usual by the Ghanaian Times of Okata na wa na the new weekend crusading guide also and the ekuta means so the new publisher the new weekend publisher omra ne was say hide nothing fear nothing and a daily graphic and so shoot and accuracy every day we so buy ene adwa fa itu na ye monitor na be kwa homa no so ne reporters ne so adi nkoma ansa ne afetifo okay ene ye mobobo we ni so tew na ye nko daily guide obokrata no bae or say engineers and planners no court order reversed black voter ownership Azuma resources womone kasasemi okokrata faito so ensia wo ho abutreka extradited to US over 8 million romance scam enra ye de mu amanebo ebreti for say Frederick Kumi adodo no afre no abutreka ne sesi ade mpenifo anya ye nhihia ma ye de na ato Delta Airlines so a ye de no eko US said ye be obetimi akwakogina emrana no ewo ho na ne nyina etimi akonka ex-NAFCO boss released from Yoko custody without conditions and also enra ye bo mo amane ewo ho se owura Hanan Abdul Wahab Aludi ba ne sesi ade afi ne yi na free eyi Yoko fo na ka che ho ye releasing nso a yamfa condition bi ambata ho ya eno nso ho asem ewo kratafa etoso miensa structures near Tessa Dam is going to be demolished. Presidency mampeniatna ene this directive no aba se said ye be ye nyina ye kase nsuo eto a na eyira for manfo e wa Accra ha ene ehun kro ne ba na se ye hye na ye hu adwuma nti aban ne ka se enema adan ne kiosk ne containers sisi kwan mu nyina no ba bi ese se wo demolition wo mbehwe no wo demolish ama bibi atimi akonkan okokrata fa to so nsia Osio Batampa radio attack. Ghana Journalists Association gives Central NDC chairman 7 days to apologize. Enti eno so wan an apology pe. Eno no apology pe. Na insemtrofo na ye obobo wo masumuni ade ne no e. Yen check no damage. Afa no ho adi kwa. Ko kan be ka se na aban na kwa. Ai. Enti eno so ho asem Eda Hanum say Ghana Canada Investment Forum deepens trade ties. And also waha na Ghana Statistical Services for also one more say GSS survey reveals weight difference in food measurement across Ghana. And the no crap men can ada. Ye beans ya ukoto beans cap back wa. Obi a wo ni konkwa wo disusu.
obi ade ne tontoro wa wodi susu ne the plastic no anu atwa so aboneto like and all these things, no regulation, no monitoring, and once ye nyina ye na mu saa se niema no so obi esisi obi se obi bu obi emfa ho na survey no de mo beye na mo ye survey na mamo mane nso ho no mo ya mo nye enforcement ne nso kakra na ntimi mbo anti daily gather no pay times nso de a wode ba wo say end to broken medical equipment era. President unveils firm to manage devices nationwide. And Mampeni John Dramani Mahama no say Nra Mahama case no wo mo ekoye donation bi ewo kolebu enti eno so ho asem na times de abai. CMC secures major cocoa export deal with Gulf firms. Ukọ kratafa eto so edu ba ko a ewo the Ghanaian Times mu ewo ho abutre ka asem no so page 3 eno so daily the Ghanaian Times eno so oko page 3 na butreka amane no ewo ho. GRA seals off Electrochem office over 8.6 million tax arrears. And also at the Hanum say Ghana Revenue Authority nra womo edin krado kotu adwuma bi mu Electrochem for womo office baako womo kire se womo de abanka 8.6 million Ghana cedis. Ya and also ho asem ewa ha. FDA police arrest 6 in soup in Accra pubs. Hey, enya asem ketu well, night clubs ne keka ho you see because was Space Station Lounge and then a night club Italian Boy Lounge sa Ghana ha and Liquid Zero Pub ni nyina wo Kantamanto afi ebi nso wonungwa wo mo koye soup wo ho ma wo mo ekochi enipa nsia wo sa operation no emu eno so anopay. The Ghanaian Times, the Bokata na de aba won saso so a na wakenkan bi wo ho. The New Weekend Crusading Guide say Black voter not up for to waste on sweetheart deals. Eno asem. Patricia Apeje upiemo mrashe bedwamu a edom kuma ho no omba no den ni na be de chiri eno no eno wakasa chiri mu enra wo mrashe bedwamu mo koye no eno ototosre aban lawyer panini Ora akutinga yene attorney general no wa kire mu se kamia yese sika empanifo atwa ye 350 million Ghana cedis ya omonde ebabeboa ama ensuo yira de hye na ano no ye mema bie ne ade bie so ahwensesie no mrahye bedwam wono mo hyeda ente ho nsam entina asede empanifo pese wo mo ebu amamra ne ade bu oman no so no entina wo mo hye no mo ka ho nsam papa bi efa nkyem Bedwa no so no a ekoso ewo emrahye bedwam abutika de enso da hanom katafa to so emieno eno sumu ensam na owura erikopoku wono ne so ani a wo hwe omega na agriculture ho ensam so wakasa kire mu ekwan ya befa so ama obetumi dane agric sector no ani ama bibia akwaso yie no eno sumu nsam katafa to so enson ewo the new publisher da obokrata yi mu owura Mahama eneda highway ye Mahama ni Ibrahim Mahama no ora Ibrahim Mahama no da he asem a woka awokrata imu ene se obi anya na adwen ese black voter no project ya ekoso ho no wo mo ede ebema ebia private person bia anasa be kwakodi obi fufuro nsam no sumu nsam no no so ewo krata yi emu na miwura emfimfini ha sei no obama ne akire mu se yes Black Stars bra ne ye bobo no prayer bi wantumi anto national anthem no uhun prayer ko na say wo mo de onye mu nyina nanim national anthem no to omunum to onye mu nyina nanim to ti we no wase ba ko bi wo mu na the other hem Lawrence atizigi ne de na to he omu chem sa say wantumi anto entini panimfo ahwe na Black Stars no se ye kwakobo match bi anase bibi etesa no ye betumi ahye ama bibia akoyi no so etimi atobie na National Health Insurance Authority for na ekasai wo mo si ebimu ewo ho no mo a wo mo charge illegal fees obi ho no okita okita health insurance pa so okwa ya sabie senkova agene sika foforo enti no won mo yesa no nyina no mo edhwehwehwemu fan egu so we the new publisher do bokrata ene mamenko ahoma no so sesi amra se ye de reporters ni be hyehye sa na no punch teku watene ho agun wono ofirifie be se no nan ene wo hwehwe montre so aheba bia
Ghana for prepra SCC atete gota no nyina na aba homa no so na ma che mejo so na ohona mboko de Nyankopon adom me gidi tani ho ye me Obrempong ni wo Obrempong ani asa no ko kasa wo fem Yehowa te ase mo na se ehfa no waba apro na ede akofiri ade akoduru na sese ya ye kasa wugina he amane bon so te sensese me da say me wo eye ministry CCA na anopa se ne odi kan ede bre ni tuja no na mu efa kumu kakra na o hye kurom a no kuranie I say this particular exercise no exercise dia akọ sempa ma manko atini nti kroma tedi anke na ye fiade yi obehu edwadifo obehu eye empenifo bebre na wutunu hu se senate bia no ebi omukọ akodiga anake ebi mu so akọ ebi omukọ tie nanso exercise no akọpem yi pa na ebi eno asoafo no na wo hye yen kronkuma ene eye emu eye ejidifo mu Yera Ahmed di to that mu say djumedi na ebi kan no ombesi ase de free eye ministry nti me ka say maba ministry have me say djumedi no eba be fi ase na me talk ahead of communication at the man eye local government and chieftaincy religious affairs ewo menche wan say Yera Prince boatin ewo menche wan me say ni nyin commercial na propono eyifa na eye ministries no omo edifa openi ye mo akwa Sompa 106.5 Accra Nini abejo so ichia woni watifo nyina so ejuma de mo bodi yeda masi eja otafo ensan fo nti mo amu nya ekoso ya mo amu boy abaso iri ate ye janya kana magana fo eno president opo ni shemu ni wie ye pani hu se eye akande ni nye mo de ba be ye ejuma ene no ni nyina ba bedu ni ka sei na mo achicha na fa na eneni so na problem ehifa na mo di fiase ehifa na mo di kwakubi meda se wa oba ye nyame adom pai oba ntem ma me mo abaso na umpani fo so ehu se ejuma no wo ye ni yi oba ntem pa na oba ye no o hwe echi ho no ma unse packet track nya de na ti ho no PP le wheelbarrows no ne nyamane ma ye de be ye ejuma no mo unse other ministries ni or other organizations aba omo abetisa omo dia omo de ko enu abebe na so edikan eba be fa omo de e de ko e me no ka fa se yenya ye ministry hanom eja ye se ye bodama e wa wo hwe hanom na wo se ne hanom ti ya hanom ape kama unke hanom enye very big sa se aso bi ye adwuma ne ade amafo na omo ye uba ye yen ya ha ye di kan ye de awie etuta hanom ape wan enwa ensam so a the sofo Ahmed Ibrahim so editu Ghana se wo ba wo se krumu ya wo bo nke Ghana for so ayu city e de enema ye adwuma mi amiti amasaman mi ba mi fi amasaman proko ase ofanko ade 20 minutes na du isi a mi ba so mi hu be bia so obi abie ni shop a o ye adwuma obi an so ayu city atoto shop mu ni aye basira ne se Ghana for akanyina emfa city enye adwuma ade no oyone na ebaye no akaye nyina ekuto mampani mu akasa na se ye nyina ye mfa ye hunjima bi mfa ne hunyim ni oba ministry na mu me hu sai akofu fa nkofo fi beri omo ya ha no gina bi adwuma e for wa yenya ye adwuma wa yenya no ye adwuma ni aye kasa wo so nse wo su fie na wo timu no le bi a wo te no wo so hwese wanim no e hwati hwese wo mpotem ho no e hwati se ye nyina ye afamu de nkakra na assembly ne so e de ho e jim na emu kefie na at individual fie timinye nka gases akefie osukan ni ade no na to mo so e di machines akefie ni 18 a na yina na ye koye nim sese ya me no ka ye wie ye ha no mu di minister e be ko aprobo o be teme ho tim ye shafe e wo ministry ha no mu ye be ko various ministries e wo around ye fi ha no mo a ye be ko other assemblies no me mpesa me di e be tuja me de ki ja na so madam mo yo ta eba eti yanko obi ani mte minister eba enti afre na oba be ya hwi ye mfa ntuja woni be ba ho so ani e pie he ho e honom na ye ba na wo gbaduma na minister tin ya bo ba ba de ye ba ne nko ye nso dia se ne na ye obi etu antwiu bo ya kon no de mti aja enu antenfo position mu a ye wie ye no ye hwe ade bi
later na me chief editor etia me na so say ma hye dwumadie nu efam yinu ene no ne muguso amoye o kire nyame ya doma o kire so ye memne da ye wo mu a aye o mu techo mu ye kwa yie ye kwa badinto ye kodi dwumadie bi sei tankofo no so no ni ke ne ye ko ni de hye tankofo no die ne ye de amo san say e exercise ka e kwa mamu ni nyina ene nti ena me ne ye de kiuja entem President Emma declaration is a 15 and then Otsuna, you did it again, and then the two jam. Until Ubia Emin, take media air costing. And yet the Muna and I did Juma. Yame Adama Otsuna, Jumadino, and a shop in here near the Paku Yedonko. Minister Okofuma, you move in my few grass in Yadi, if you are my chance, you better than one Pumkra. Yedana, a homache, then online, everybody seeing here, and a said medium. Obey Juma, a boom here, what yes, Abontain, the sector we are because you mean you pay a ye not for any of the yashes. It's we any of this to be the one said we don't need any homache or a picture or any obey. Popedamua, see important who we are, non call, no do, a deco. So we are making up some of the so. Now you come and yes, we are ya. We have the time with you and I come. It's when you are to be a one. Mamma can be assemblies no almost to say, a fast animal, Manama will. And see, say, oh, for your asobrati. Now, one far and Rana and Yajuma, Nanya Yaka, the offer say a Kafaka, into any our part. Assembly component about one, not a wood jump, oh, yeah, number to town near Macodia. And the wild did you with that era friend. It's the head of communication at the Ministry of Local Government and Chieftaincy and Religious Affairs. Era Prince, Boating, and Yenno, Edin Comono, but ministry in Yano, a year Greater Accra Regional Minister. And so, at the good one, so, or no feet, na poor Bakiano pay. Now, what in any shame I am able to say, wait about we. I was so central, or Camp La Enquantanai, Madina, Tema West, and AMA. The area Mabubosi, and a year regional coordinating council, I regional minister, Edano, and Opay, Onuso, Edina Probono, Echo, Aquacosin, Obrempong, the Dianian, we say the Aminfancy. Na me sanso kopie mu e wo bia e fofronto mo ani adwuma nana for ni din sem na chi na ye besa babio ebrepem no na ne ho bia na ya ba baji ye da se anopai right abusia nana opon checheku national and international reporter na watene nka no se wode ehon so ama ne bo de ama nti abna we were papers no ne kita wonu na fe yentra so daily graphic de obokrata no e ka media ho anopa truth and accuracy every day Ghana man penny excellency Yera John Dramani Mahama penny fo abo amane so akopie mu e woko kolebu abaya asabia ho no mo na wakwa bie katlaba no e de boa eye cardio center no na ni nyina etumi akoso no wonom atwa ho emfoni e de abetu a efe pa we atwa modern one na mpanifo akwako bia no yi mpanifo se ene dwumadi a yedi ye prapra ne isiesie mpotamo no osoto a wambie no ebo eye bese donko pa minute no aduasa pa obetimi abie sanse wo mo de ba say 6-1 into ne free donko ekonyina obetimi abie wo soto ya daily graphic double krata no so abomu ama na ebie GJ automatum awode ama eye NDC chairman yo wo mfimfini emantamu ese de omo akwaye no batampa radio no wo hwe no ye nedin for no eno so munsam ewo krata mu na kire se de adwa boss no nkonko pachew eno so nya no na empani ehwehwe enya ade a empanifo obomu amani o wo mo si tomato importation no Nyankopon ayi adomu a wo mo de so no kakra eto so na de ewo mayi mu ano no ye Ganafo ye ne ankasa de a Greek ministry no adama wonam eduadua no wonam atimi aton wo ma de no ma hwe se de ebetumi akoye no so ora erikopoku obo adwuma o nyasam kuma eno so krata imu wonam ede abakata fe no etoso edumiensa ya ye da ne achi de amawo opani a wono ya waso MP
ono ena san yeso ne ohwe amanyoye enhosem so onyafo Muntaka Mubarak Mohammed no da ha yi asem a woka nyina ene se asonwase meka he yo ene kafra asonwase so kafra asonwase asem ena meka mumra hye bedwane onyafo Mohammed Muntaka Mubarak ene da ha na wo bo amane akire mu se enche parliament ebe pass community service bill no na bibia etumi akoso ye no so mu nsam ewo krata fe to so edu enson ensam no de edoso papa ewo hanom esei na mamefa we ewie isi staff union calls for sweeping governance reforms and ye de mami je mensa ba beto ha fe entine na kire se omo be ye reforms bi ewo wonom akache honom na ja enumu na womo ehwe mu se ewo se wonom etimi ehwe mu nu omo eye ne yie ankwankwa ye na anu die ni bi amanko ye ensempi ewo ekire na MPP wonom general secretary Ora Justin Frimpong Kodua GFK eno da was MPP to elect national officers September 19th eno de abetwe na je September 19th nyakopon ya adomo womo empanimfu a wombedada womo ano e mantam no nyina no wonom ebeto aba edi eyi womo we eye daily graphic de obokrata no na poso bi ode bai na chronicles on some corona eno de bai minority nsem womo kan 350 million flood funds ye wa ha na azuma resources so na Ibrahim Mahama so de ni nyina wa ha chronicles ya yenkenkan Exodus 2016 hon wa chro say you shall not bear false witness against your neighbor ni adansi krumu asem no tie ni adansi krumu nti wa wutie no nkonko di adansi krumu emfa ntia obi yemfa afrefo no enso nto aso e wa 0260196064 0260196064 and 0260196065 hello Madam. Ajanimo. Hello. Udam. Madam, I'm church. I'm not a pay. Yeah, you so bru. Oh, my pa. One more, my Ghana, and I'm a pay. You have a Ghana. You been back out the church in the secretary. One year, I don't know. Namin Chiana, Nakosha Usua, also Kopogita, Akrema organizer. Namin Chiana Nabi, also Basso, first by chairman. Omo boy ma papa Chris Lord no and Moses Aboy and they can come work in chairman also all that in. You another sama company was ye cheche ye kuru na ya bo by cause when you say ya ba mu a e bi be kan obi su be kame and the amana kanu ye nyina ye cheche ye prapra ye mai mu na man emu board do omu via we for ni ade so omu nchi omu nka ho because omu ka ho bi no man say no okay o dia say ate so be you benya bia am kin control tissue nti omu so enchire omu bye bye me da se Ajanimo. Hello, good morning Opani kasi on what say Awurade adom be ho ye mpacho na won so na media wa na from the account o man media amba ya bo ami Mr. Anokrasa da se wa bodi ni ye nyamishira entie we before kwenye sunche jo asama au communication asama wali ora meka amobafo also nationalize kwaje dankwa also ko deputy communication wani otu da kunyina ebre so omkamo na justice abo also ko deputy national organizer chief of staff mebo abaso juma penchi na leshi we nyam obanika ke eni ageni mokan enokwe yenye politics yen nara ya humi dienti yen na yenti ni yemwa saje baye yeti siesie yem patam the community gates no yenti entity yi gates ni na sabe ni e minti ni yedumani bi osuma fam bi abeyi bi alanso meye nso opia wata one bag the plan meeting ato ameto na me dia ko bi amu yeduma na me dia ko ma yom so amnom etinye nya hoden ejina om na so ayeduma dia boa osuma yi ma fam die eno no etie befre obi bia na fam ho hyem Dr. Mahmoud Bani asifom enyi nso ni to ya usifom no sifom na ono yiri nyina mo so no nkobwa so the vice president any president ti o mo asu no na mo yama fam die na mo mo na bibia ntimi nko ewie na o man Ghana enye krabege me da say hello, good morning
Good morning, many of them are not saying. Radia dum wo hu yambo na wonso e. Akopado me what they say jatabu mo. Yede radia sem pa cho di se be ni. Amamole. Mo yakopo shirawo. Sema de ka bo amane say yakopo ya aduma the deputy communication officer. Sanity. Adwoa Mafano, the communication, the campaign manager. Adwoa no de here ne ameme ne adwuma wa hai. Aye. Hey. Adwoa. Oya Collins communication director. I'm the campaign manager. Campaign manager mpo. Yeah. Oh, okay. Any obotomi ye? Mapua me hona meba. Mapua me ho akasa. Etichi ane mame. Enefie radio so, ye to aso e. Emepemu meba hona me na be bon komo. Share enra eti Nanabi NPP national organizer. Na sendi mo kaye na idea na wase ka papa na bekasa. Meya. Share mobile program echina. Eti President Mahama NDC wapayo no mode date question nani echina, which is totally false. Share exercise amuko NDC ye October. And so she uya usu ko jeni bi titia ana no mutu akotu sa ye bechi. Only you me bi wo yen fa nya manyo sem. NPP, and the BB, one way will be a NPP, and was what we was so long and a gun of 4 pounds more. Have we did to a DC gun of Acusia, who took a crown to say, yeah, bossy guy, NPP, yeah, actually, what was some of the years century is bigger. May I say, hello, good morning. Good morning. Hello. Good morning. If I tell friends, and I'll get from you. Mini Toto Pachi. Hey, Toto Pachi. Ashima Silver Canable. Yeah. My Indio. Obrempong. Obrempong. No. Up and on to say. A radio here, mobile. Now, sir. I don't actually in an animal plenty at the Pavia Fielso. Or the man come and count home. My Indio. I mean, on council, and then Maddy in Oba Papa Akusiago, any Obajua, any Ebusiaka in a Yakupon moment by man. Amen. William, President Chiapito and Coma, me MC, Honorable Edmond Abu, or Domicabina, I mean, Shira no more by mammy. On any Nadmu director, your fellow Edem Agbenefia, or Domicabina, 24 boy Juma Papa, the Bois constituency. Na minishi kachiro mse uchedi ampo nshiramu. Onabu jilesdeb na nyamishira babi ovia pita kwa simensa nyamishira mpo nifue. Obrempong che mi magana nsemu mfunume anase enjimi nsemu efise se yabamu bupe omayeno eni daso bimu tiebe kwaswa ekura yemudi yemuna yaka sedi beya omayene befane nsuma pefra. Enti Nanabi yeah, on Kasane party for Crano, only relevant to a year of Pesa or Kasana or Ubitin and Kan as a say. Nepacho, John Dramani Mahama can say, oh, you Friday, any Saturday, you and I, a clean up exercise, you know. Nepacho, MPP Abatono, and your 1 day event pay. And yet, say, and a penny film. Doing it is how do we cast it? Mumu in and on penny the clean up exercise date I will share Friday. You know, not be for one. On your serious Mate. That's it. Hello, good morning. And council. If I show Hannah, I'm going to pay you. As you boy, I used to know. And I'm not much of anything.
Okay. Hello, good morning. Morning, Minya Bema now. Eradia hu yamobo na nso e. Adom nya hwe Eben Kwabenya. Eben Kwabenya mpacho ma nti we. Mama nchia ni MC Agbo. Na National Director Eben Agenefia and Honorable Lima Kido omo lead the tax in Dome Kwabenya and guys na mi komo. Ni se training no. Se be boa pa ma. Dome Kwabenya ni guys aiden. Afa ni tama pa efa. Na mincha Oracle blessing Amos Amosi or Muhash secretary so data we organize that Yamin coming. Minia, Uni, Kenya, you see, common sense is common, but not common to all. Asema, and a big kai, again of the nephew. On Montpellier, this is Shaba. So, and no party, she share, and yet, the number, not Shamato, you must. Could you count yes? I don't know the way you react to certain things. Or your dema, Momo Conco, long cast of woman election in the battle. May I say, hello, good morning. Obrempong Ophedia, Okimin my son. Obrempong. Obrempong, we are here. Nyamia hu yamobo na monso e. Kenya Bongo Mama na come mine Ghana. Now the Kenya Bongo Adam Okramu. Yeah, say. Akosia Sare. Adwoa Asare. From that down Jerry. Minister Jerry. Yamin Papa. And Mamma Kusia and Papa Moye. No, you are talking to the man. I can't see a little bit of phone too. And the channel. No, Mitias Great Accra woman organizer. Now we are going to abandon Papa. Yamin no echo. Anna, National Chairman, the hotel be a wooden tear, and when you are not doing dog, National Chairman was far. None of be of wedding and good. When we go to the German of fair vice chairman and a big minister of Papa, and God, communication director, Mammy Suka, National Treasure, Papa Daumia, the Archie President, the Minister of the Board, the Minister Program, the time was so you may. Obrempong. I come. Most of them that I can make to and people are back to you. I will not back to men. I can't be with him. The young customer, the Polyconia of the Bombajo Jimmy. Mitepa. And people are back on it. 2 men, only 2 go, between you only 2 go. I said, and let no china. And then this before after, you would say, baby, the back can down. And I put up Mama, and the other and not to that. And the Yaka, no big radio, I'm the ministry. And this is MPP, I need the Papa. That's it. I need the Papa, and the Yaka, 1 young cat. May I say, hello, good morning. Good morning, Obrempong. What are you saying? Eradia don't know who Pacho na nso e. Yo, Auntie Magini. Yeah, Auntie Magini te won kache. Aja yentini muremo. Ego wa be bomu na momfa na kache. We dey kafa. Yo, ano pay de ni mamomo ni adwuma. Adwuma da se. Na ne emeka ne say enne aban ne dey abase sanitation there. Ye dey CSC kromu for 2 days. Na odwen Ghana fo na sabe won wonidi na won sorry a won wankwa won wonidi no. If it's a 2 days there, emo yo. Ade ne ka wo de share Saturday. Na ni nipa no onwo nyina akọprata na kaso na befisa kromu beda ho fan na 2 days there
na wɔbɛma wɔn sika tɔduane adi anaaso wɔyɛ wɔn dɛn onipa ne nso ayira fa no ne ho akyerɛ no wɔsan bɛtena fie for 2 days ɔne ne mma ɛkwan nipa ho kyerɛ wɔn o me deɛ me ho nkyerɛ me saa metena fie 1 week koraa me ho nkyerɛ me menya ne emedi ɔho no bi wɔ hɔ a wankɔ a ɔnya bi nni saban no nneɛma bi wɔ hɔ a wɔyɛ a wɔnye timanfoɔ no kakra ma yɛn ɛna ne ɛto so MPP abato a yɛkɔto a akɔyɛ hoo monka makoma nto mo yam MPP foɔ mesi deɛ nyame bɛyɛ biaa ɛyɛ sɛ wɔde hyɛ next week koraa ne yɛbɛto yɛaba a yesu nti nkonimdie bɛba obi biara nso ɔkɔtɔ aba no ɔma n'ani na hɔ no nto aba ma ne ɔbɛtumi abɛyɛ adwuma sono ɛde aboa yɛwura maamudu bawomia na wabɛfa bɛnya no na wabɛgye Ghanafoɔ afi akokobirifoɔ nsɛm mo ne nyame nya adwuma ɔnso ne nyankopɔn ɛntena mefa last 2 course na mede course no asi 0260196064 0260196065 Hello, good morning. Blapani na fom tikenyo. Awurade adom o wahu yɛ mmɔbɔ na wo nso ɛ nyame aye na fam de. Ni ana na pame ame frepe ni botan na no kwenya ne asunje kana ewura market ba de obi ame che na bi ekonya income chairman Greater Accra and I justice yebo national deputy organizer and I am ame ba ko pe Abakay Elom oba national woman organizer ma che ewura jiro zebra na ma bo mampani abaso. Now, Mampani can be as a more bianco yetuma. What the not what you be in Patem? That's what says in Patem of you, what you want to make quiet. One cousin who tones to a man cotton to oh. One cousin now who told Coco a man cotton cuckoo. Put me yes, that is yes, baby out there. Baby, and show you power, you see, one now, Kakra. Na yale na bo se ukoto upesika na umpata ma wono efi wo ho na yale ba sika na nkoti ba bia amafo ya de fo krom ha o mani nyeska na yale mo wo mutika na ntimi ani o man free wo ni eno kake o man police ko se ne ukoto ade a ye be che wo man police fa ade na maye me da say hello good morning good morning Unyamia Sundia and Kawan so only for chat to but your first and I got everything. That's the part of what is Sheba neighbors, Minia Baba Kuja Soa, and Gardens, let's say area chairman, instead of Kaya, Minia, I'm saying a function for one of Mura. Let's make a colloquial take me a constituency communication officer, or some part in Ache. You move from one thing, now I'm from one time. I mean, you're Okoboy. I mean, just a missile. But the Kaka American said, what can she say? Yeah, and they are too much when would you give my answer? If you are a job in Diana, then I'm going to look at what I look at. There's a media for your bomb of Buffalo. And I want to pop with your tie, your party, yet she ain't Cabonivia. Say no more, and can you answer? And you know, election, Kenya meeting, and the palm in now, if you are a conviction. Okuboni e konna shemini be matino kuna people said the better party in between Gina how kuwa ali mega wafia and after the exercise ya no e kamin kwa company kono ba lu le party is odo riven you could put your boundary center can you betting because oko yuka landing bridge ya kan the same odo riven apofuna job what do you think ko emko pap sanko fono we ya sadia no yemfa ini show mo sabe Sapos kono omoto soma yania e ko pese ene kan ni podo ni kan wo ka ye bono e sise ke pobo ka ye nanka e fi ho de ku fo ye ala to di ku ta tun so nje hoda what are here mamincha ya mi this year on ta kando na ko nada me da say na me sen kam de afreda si but we were bawuram hello good morning Jablo morning now Evo Abona, what's your phone? I'm a phone. My phone. You know, my daughter now. Yeah, I'm quite. No, brother, Yamishra Upa. We share with you Facebook, I see top. For me, yes, Libanu, Panifa, Chakesti, Dana, Dasu.
Dr. Mahmoud Baumia 2028 na Justin Kobia on instrument general secretary and MPP fu penifu nyina hwe MPP nyina no Mrantin Baba wa no yadi wow antinu contest no nguko no especially MPP bi o tira no mestre say college na wo mu nyina no mi bo pa ese nyami e show musu masa ye Jonguadu ena Baba Jama omu nyina no sia college no mo ye sia college o ena mo nanti mu ano madu ba bi o madu ti mestre say nyami show man dunya brother say to say krahana ye traffic bola na practically transwogana ha ablantino oye ablantia aba ye se fe ba santale o te hwan onu no be ka sun layo basantale nya basantale se satale be ban sale be ban se de no kokko o nyina krobofu ba wan ablantu we ayel wo se kaka bin se kaka media kaka ni kuria anka saba se overhead o bola anka ye de ko transwo no we bola de man no do bola no on feeding na wo e magana poni ati wow e na president mama so no di ni bae o ya ba she poni enti president mama abranti we ni man o ye no president mama ti ka di nchen so e never e tracing ye so ye $6 back from and I lady again ye about papa we at the end of 1.5 years e dey plan on betimi di o mu satwa se ye we ya de we ya roll kwa we ya say bibie no mu ye me da say efo me da se pa ha na ye de ofre adwumade ne nyina esie na ya to aso e de afrifie ha na fe ye bie kwan na to de ama Rhapsody na eno so abeto aso ye adwene ne akoma ne ho adwuma no na wo so de bia ka ho aye ne kese pa de ama ye na fe adwene mo foforo ye no yatimi aye na efi edokoro ye no yatimi agyae na corruption no so no ye ho afrim fraud no ne nyina na ye gyae ne kama pa na me wo birthday bi wa ha na ayi abusuanfo na me di video bi be kire mo Ghana Education Service omo adwuma yo Ghana Education Service omo adwuma ye papa de mamenyam birthday mfiri honyi ansa na me wi a ye de ne aka ato aso e de ama happy birthday and confirm Gladys Amponsa oye CEO edema Junior Amo FC the youngest CEO minim no e wo Ghana ha eno no Gladys happy birthday nyankopon onhraw na onte na nimu nchraw enye wo kase na minim se vision ne so nyankopon mo ho ban na oma enisuade hu no nyina emrem pepepepepepepe emfa emo na obia nso anu obisan no nyankopon emfa enhyira ne bi ensan sa onipa kro happy birthday enko enfama sanso ena happy birthday and confirm your fraud diner in fact and the edin no menya ya no o say your fraud diner your student Accra Technical University we if you reach ho na ode ma wo say nyankopon show na onti na ni mun show anya wo kase pa na fe o ma woni suade hu nyina ne wabo ho mpa ya kire nyina no ifi ne ede kuro nyina nyankopon won fa ne nyina e ma kama pa powered by football people as African tanker abna kwaku mesme wa woda bi e wo hanom na birthday we free Ora Jacob e wo Boase. I say happy birthday goes to Aaron Nana Opoku Inshiraba. Aaron Nana Opoku Inshiraba ni no ato Facebook no so no ene ye wa woda happy birthday dear nyame nhira no anya okese uko school or restart school ye no ewo Obuase Konkwa Junction New Biakoye den Biakoye den sa na kro ne din ete New Biakoye den Aaron wa class 3 o papa Jacob eno maame wo mo so ma wa woda papa pa Aaron nyame nhira na nyini fra domo ekwa domo nyini beye panimpa dachen na o my Ghana na afi wabusua ene wiase nyina enya Sompa emfaso happy birthday aja me de na me ni birthday bi ntino ene maame mfa ne aka enya adwuma bi wa hatew fa video ne to smame ai na ye nhwa de ne ekoso ye classrooms ni bi show say no away me ye kan ho asemu me hu ya na me say kroyi mu se bedwo che say on be san dia ba
yes on be san dia ba yes la ye ni da so me mete ye me de pa ye ni da so one ye no mo family because enkwada ne say too much enkwada ne say na jeches akwada akotena classroom kwhye near the camera see so na ma ye true edua enyina na wotene no ye o planti dua bi na enyini na ahwese de ade na ekọ no mpa na wate ne yese bibi kura na ade be choke na within 2 days no we choke na kura bo nse atene no wagina ho ba dua na enyini wi a wotene na entini o ebe tene kura na agise ne wo utwitwa ho na ye ne foforo and ejuma ebe invest wo ho no edoso unni sa komana ne abotre ne resources ete se dia kola enyi pepepe of course unyina ubesua ne omabi abrabo be kire unyansa bi kakra ene ade ba bisa se enkoda no dodo sen ena ebetimi agina dia abrabo kire wo mona no well enti GS for no we school kwa de nanim da ho mesi obekom no we amfuo bi ba na sama ka bekanya ntemma ehiafo ma ne kokoti ni amantan wari ase antemma we dibi ba nkoye antemma ya well before I back on every Ghana education service here we special appeal bi na mpese meye special appeal bi na I won say ajo I teacher for na ye omo cases ma omo no Marius no yetua bia mom no in fact nyomu nyina na yetua mom nti we special appeal and the Ministry of Finance and Ghana Education Service Ministry of Education say sabi obi anya bi ewo parent ni trim say yetua mu nyina Marius ni bia mam but majority of them ensanka bi 1 month crown po Marius yemfama wo. Meanwhile, ebinumanya first 4 months, asanya second 4 months, tibianya 8 months, ubinya 1 month kra. Inti wedi yesre. Ena wamo pin no a friend say staff ID no. Ebinsu nya staff ID ni bi kra. Enso stiwem gusto ye adwuma. Okay. Inti wedi special appeal. And ye dey ma the relevant stakeholders ne authorities ne say adwuma no nya se wo monye. Mo amudi adanse se adwuma no mo ye na yesase mo de ma wo no mo mfa ma wo asem bia ni fie na bibia anye fine na ne nam se meto won na bi sa man fa sha se toto ntrane ba wo sa ai na media me ka asem tia wa na a kire wo mo se oye rough na afre me next time we show picture omo ma sha se frefre me hu abeg say minyai no me ba be bon voice no wa ye kan immigration for asem amoso maye nka no mo so mo ti wa na corrupt deals ena mo ye na ye betna ha expose mu a na mo san na mo akire pa chew say ye nyai na mo de mu nyai mo akwan na mo nam so no papa na da na ye bo ni din no so I come from a controller general so make a man. What do you want train next week? The details never back. Now when you saw more, I'm gonna number to sound to try and pass and this send. Also, I'm doing no numbers, and I'm free to I am my own. That Cromo, honey, I boo moon, would near the show pictures at any amoy. Yeah, dear Sia Brown. Yet John Telly. John Telly. We who are many say. Many are Japan, and Miss War, I told our home. Upu will be all costro, and now will be out what drew through the day. Upushina, we dear to me back. Your double ye nipper beer, meme penny spirit, no. Aha, the spirit in a kitten. Exactly, and obi nkan konye ne ya aha no wo ye na de bibia amfa ne ho ayi video e ba na nkofo osere no ne ade na enyina na we are having fun but me who John Terry video no
and I'm say, oh, this is beautiful. Yeah, very nice. This is beautiful. Enti ya double. And pay ye chia woni double academy ni nyina. Why? Jude Bellingham. Say Jude so can John Telly. Baby, I will be answer ye chia. Why? Yo, dear, ye be kind say na efiada. We can no yen hwe ne yen di ne responsibility say de be china ye ho masam na dwumadi a ye di nso yesesi kurum no bi amfa ne ho nhyem. Echina so eka ho papa mpotamo na ye hwese ye prapra ne ne no echina yen san so nyewura fufuro enfa ngu montene so emi yen san fa da mesi wo ensa me prapra nyina ya hweye abna bedo de pakofi eno atene kan Adwoa Asare Esquire so atene kan video de makoma chia me Obrempong na kwampoma yes so na Sompa Rhapsody atwa so ama